iman tumas bisan na punlagas pero naato pa. Karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa. Akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluyak ka na. Nag-isugla iyangan tinmiring sure nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini iman tumas may ginbisita. Babayi nga byuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya inalaran han iya timpos nga paghigugma. Nagitugla di iday ngan sinmiring iman tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan ang imong paglakap haros ka na nganit matumba. Ay nagad pag pinasaway man tumas maluya ka na. O Intoy, ano ng pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa ini ha? Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo, angay ka nagod kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakap, haros ka na nganit matumba. Ini iman tumas waray pinipili kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga babae basta may ada gud lahis sura. Iya dinadaok iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasip unon iya gud man ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas bisan na kunlagas pero naato pa. Karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nala kamo kay ini iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka nagud kumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakad haros ka na nganit matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka nagud kumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakad haros ka na nganit matumba. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakad haros ka na nganit matumba.